Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka jing pyntrei jangka balang Presbyterian Umlyngka nak banta ka jingiaseng Synod ka banlong haus nam banwan kata haus nam arjar arabsan kelaya chakmat. La sakhi kene da ka jinglet banjurip ya ka jaka long jingiaseng da ubah hamnet sondoling MLA barim kemeliam harangkat kinoy lam balang ki bakentup I pastor in shat CN Karbuki kitemen basan rang ba balang rang ba snong ba Stefan Lingdo SDO PWD JE bat kiwe de. Hagan ka jingleit ban jurip UI bagakam balas dang shat ban snai ka surok bat kermen batang shu elat uslap ka kam kan yaj bet chakmat. Habakren hakan ka sngi nakleng I pastor CN Karbuki ula penpau ka jing sengu bat ai khoblei kerpang uba hamlet ubala shimkhia yagan ka kam nadu basdang hadu bagakam kan daya chakmat. Ula ai khoblei kerpang ru yurang basnong uba Stefan Lingdo ibale shimkhia ban tresitom ban penbit penbyang ya baro ki jingdon kam ibayade bat kane ka surok kumjuru ula ai khoblei engineer SDO JE kibala shimkhia ya ka kam bat kham tam ki jaka kibala ya trilang bat kabalang kumjuru bat kasnong nakliang uba hamlet son ulu yathu baula shimkhia ban tresitom kane ka kam hadu banda penyo sanction nemang pisa ka bakot hadu san krur sopulak bat ukermen scam bagakam kandap hagapor ka bapyang kakam kelaya chakmat hari ka jinglong kamariang kala pentut ya kakam bat ngit scam batang shu elat kamariang unsakentu ki engineer bat kumju ki kontraktor bakin treno knang banyo pendap kham kloi ubah hamlet ulapan pauru pakajing ai khoblei kerpang I menteri rang ba gajela u korat ke sangma bat kham tam iba prestun tensong sembut menteri rang ba gajela badipet ka surok ki balas ngap ka jing kerpat bat yarap bat penyo sanction ya kene ka surok. Ya ibu dia nak kapor nam tadi mai ida sih kene ka kam jengi ku balang ru kan pos no ada mai i basim di yang boro kene ka liang jengi ibat air ni dia tunong trade apa sinong ada kalong ada di doa bu ni na dia coba sat ban kan tamu nang as kapor ko pinang la ba di trade tom ni ka kam ni tu blai ba kan tam nang satu kam ni tu blai sen ya ada terjadi ini kapor na dia coba balang ni ai ni kanan ko kam hina kaya balang mo